Hu malu ko kita hiba at mo ko umbong ilo de ke mo hu ko biti. Tao ta malu ki olunga kataki mo lama lele mai ko hotel Tanoa. Ke palahok patovia ko e ka beti. Ke mo tao mo ilo de ke mo hu ko biti. Mo tao ta pe apa ke mo lau ki huri ka de ke mo hu ko kita hiba. Mo lama lele mai ki Tanoa hotel. 예? Kofeo. Tanga-tanga limon gogo mo puke baika, eh? Perché kamata che sui lai ta ko. Testing one, what one, tahu, mic test one, tahu, get vaccinated, COVID-19. Yep.
Whakeni I he o te Tanoa. Test 1, 2. Sai ke tau ilo. Pok tala mo matamasi o kanguto ai Takamata pen, Paula just talk pe ki te toko lahi ange ahoni Ko tata just talk pe to ki toko lahi ange ahoni pe kai. Ko foi ho pe ni taha lele Ai ko lele ni pa ta fok pe ki he fai ki show he kaunesi. Malo lau malia ho ik mo lele tonga ko tope mo me amai ki he Broadcomfm pe mo ki whahau haa I he taimini ko mana sapalu ko kole ke hufanga henga whatapo ko nga maheni ono atu me fale whamafola lea mo ata ka tau hoka te ahoni mo tala noa pe koen ki humalu I koen ko viti tahaiwa mo mahu inga o kau mai ki ai o mau I he Tanoa hange koen e whakahoka tua nea fi pe koe ngahi Popo lele o ko mai he ahoni ko e polokalama hu malu I fuku whakahoko ngai whitu kehe ka ko e pongpongi ni hange pe ko ne afi o to whakahoko pe he Tanoa pa ko he ne ti me pot ngai mo ui ke lava o hu malu I kina to ko ta taha valu ki o lunga I he hu malu I ko ne me ko viti ko e AstraZeneca ai hange ko mo mea I o ku whaingo fua pe vave pe taimi ko ni o ku whema o ai ko ke whakahoko ai ngā ue ko ni Pea o fuwhia maho mo popo ko uhi ko ngai huhu malu I ko nu ofa mai mei Siapani ko New Zealand ko Australia ka uma afoki ai Covax o ku ai pe expiry date pe ko aho whangatangata ki ai. Pea o fuwhia maho ke tau ngā aklele ngahi ofa ko me ngai whanua muli ke lava o huhu malu I he tau kai ngā wai fo ngai whanua I to pule anga taimini o kukai ki nau to e tali ki nau tolu ai ni ihi ko nu kei o kuikai ki nā huhu malui. Pea whia mau ke whakahai o whapapau ina te huhu malui. Hange ko enu sila ko whanonga he tau kaha, he mahina kaha u. E ka mata ke nau hanga nau tolu ia o ta ofe ki nau tolu koe ni kuikai ke huhu malui. I he heka koe ni he nau ngahi waka. Ai koe whakau tolu nau whewholau ki tau pule anga koe ni ihe ku nau fie foki o paupe ke nau kau mai ki he huhu malui. Kai mahau inga taha foki koe te malui kita mo to family. Pea mo kolo pea mo fonua ai o hene pot ngai mo ui ke whakahoko ai huhu malui pea te tau kamata pe ulak stepu ai ko mo mea mai koe I he pongpongi ni o ku iai foki ai DJ mo ni I he tau kau wako kau nesi ako
o nau I heni ki nau tolu ke tai lele ki mo tolu. Ko te hu mai pe ko la ki stepu e ni ko le sisita. Ko heni ai pe Paula he pongpongini. Paula malo mo ai kau mai ki tau polo kalama. Te fomanatu mai ange ko hai me ko hoko te pile ko ni pa ko hai me ko maho inga ai ki nau kau mai ki hu malu I COVID. Malo, o pito koe whai whako ni koe whai whake e risisita. Ho anga mai koe pe koe me matapā e. Ko lawa mai pe matapā, mau taitari whiwhia koe te pire koe ne matapā. Koe whai koe ni whai e risisita. Pamalawa ki ke toki ki mnei ai ke whai koe whetu whai e hoko malo I e. Pea ko maho inga o pito ke lawa mai koe ke whetu koe whai risisita. Ke lawa mai maho ki IT. Whainga IT pe. O ka pau ki ke maho ki IT, lawa mai pe. Ko lawa ke ilo ki hingoa ka kata koe au asi o IT. Lawa mai pe moia ke whaia ke hono resisita koe ke hu malui. Pa mala pe ke eka tama whainga ki whehu I pe ka te koe ke lawa ke tari mai. Pea o ka pau ke lawa mai ke hoani ka puria ho ki kāti pe kuiviku. Mau ke mau pene ngahi le koti koe hu malui. Ai o ke sewi pe ai heni a matua ngai information koe. Malawa pe ke mau whawhau atahe o mau whangi kāti. Ke malawa rewa ke hoko rewa ke whakahoko hoani. Koe pe malo. Malo o pito Paula e whai whatongia pe mo whamatala ko ia. Te tau hokot le vai ni o heni ai ongo ua na toko osi pe na huhu malu I. O mai ngau hingoa pe mo ho tau motua. Malo pe mo whamare ko ku hingoa ko le serifanga pa ko ku tau taha hiwani. Ia malo apite mau whainga male ko ku hingoa ko te vita whanua pa ko tau uauan. Okay, aho ni na mo toko ose na mo huhu malu I. Na whewhe huhu? Aika matoki o hoani e ne tatau pe me hu uraki. Na ki mama hina si isi I pe mea ka na ke fulo ko aha me ai pe mama te pe mea no molo pe mea kotoa. Ka whewhe tau huhu malu e tau toko whakahoko koe ni I Tanoa he aho ni. Aku ke hangkoe ma wakai ke huhu o ku saipe ka koe whakamahi ngai pe ne opa pot ngai mo ui koe mea ku mau lawa mai ai ke whahau ke huhuani. Malo au pita. Malo o pito koe ko ilo na eki whakanei fua I he na mahe kauli. Ka kutoi ai pe mahalo mo tunu ia kau nesi ako ako. Mo I fruit I mahalo mo jumping castle ke kauli ka. Ka mo eva tai lewa malo o mua. Patala ko mo whanga friends ke nau haa hu malu I. Tau hoka tai pe foki he pongpongini hange koe ko ane awhi. O ku I heni ni I koni me command center. Ai au na honga tānaki mo o mai e whakauta uta he aha kotoa pe. Ke toi lava lele yang e whakahoko whatongia ko ne pot ngai mo ui. O ki heni ai a Seriaka. Seri, you've got someone with you today. Okay. Malo lele ko hingoa ko moana taha ka ne singa we ba ki to a pa ko ko fai hu he ahon. Malo. Thank you. Thank you, Mona. This is just an update for today's vaccination. We have 15 teams out today, and we are team number 8. So we have 10 doses, second doses today we've already done, and also 12 first doses, which is equal to 22. So it's a pretty good number for an early start. Yeah, it's slowly increasing. So this is alive. We can monitor everyone that's going out today for vaccination. So yeah, Mona. Malo pito Seri, ai ok mahino mai ko ane afina e ki toko lahi mai e ni hiko na naulava mai ko ki Tanoa. Ai ok ai mo malo ke ofisi pale mia na toko mai ngai mea lele ke lava fetuko ai ka nga we na lele pe wa o ke hiva ane po. Ahoni tau ngata pe he tahaua. Seri te lava whakaha mai e tunga ko na e ko ane afi. Koe ngai whika kanu tuku atu o ku live pe ku mau pe taimi pe koe o whakahoko ai koe ngā we. Pea o ku oate whamalo kia ka motol. Ko ane afi ko ki nau toko na nau mai ula ki huhu. Kawai pea mo Pfizer ia e. Pfizer pea mo AstraZeneca ko toko taha fe whaua. Pea ki nau toko na mau koe huhu hoa ni ko no nge au ono nima. Ai au aspehe ngahi timi kehe kehe. Seri ka pau te kahang peo o mai haki whai ki iki. I he tuu ko he tainimi.
Lolo tonga tau sione nai na hiwange au tup, hiwango fulu tupu ai first dose ko ki heni Tanoa. Lolo tonga pe au os mai toko ua me huhu, hiki a kai peo te au mātaha. Ai koe mahau inga foki koe, hono monitor, pe hono mui lelei, e ngā ue koe ni a ngahi timi, pe a ika ngata pe ai, ka ku tau iro leo koe toko whiha o ke whia mao ke kau mai koe ke huhu maloi. Any more updates you want to share? Or maybe how, yeah? Okay, so from yesterday, just a really quick update from the first doses that we've had for 5 teams that went out yesterday. We had an equal amount of 283 first doses and 469 second doses, which is equivalent to a total number of 752, which is a good number, Mana. Okay, Sari, we're going to go around, but can you have a look at the number of the youth? Whia mao pe ke tau ilo ko toko whiha he tau tau tupu. Nau toko tau taha walu ke tau wahiwa. I think we can pull it up, eh? Tau taha walu ke tau wahiwa. Au tā kite toko ua mano taha awhi o nonge au. Koutu ki ai. For the youth, please, ko ia. Ua mano taha awhi o nonge au. Tau taha walu ke tau wahiwa. Pea koe anga koe tuk koe ane awhi. Koe tos ulo aki os mao ia he. Pe os humalu i toko taha mano ni maafe. Fitungi au ni mawha. Pe se te fitu tolo ki nau tolo he waha tau motu a taha walu ke wahiwa. Ka o whia mao fo ke hoani. Pea koe tausu wā ia o kei fu si au pito fu whia mao. Ke lava mai pea na ina ike ki nau toko tau taha walu ke wahiwa ke nau lava mai koe toko ono awhi ono ngea ua whape. Whatatau ki he whika whamui koe mea ne awhi. Aia u to ono awhi ono ngea ua wha. Sorry, Sari. Aia ka pai to oe me he ua mano. Taha awhi ono nge au, tō mea e ono ua wha, tau whiha ia. Ke mao, fitu, hiva, taha wha, hiva, fitu ono. Oh, tatau be. Koe toko taha mano, wha nge au, taha mano, wha awhi, hiwa nge au fitu ono o whia mao ke nau lava mai o hoani lewa nau huhu Oxford AstraZeneca. Pea mo wakai mai penga wheitu kok fu whia mao lahi angi ke lava mai ai tau tupu koe ni. Kai whamalo atu Sari koe me e koku o ku whalata ai e humalu i koe ni he lava peia o siofi mo mui ngai wheitu kok whia mao ke fu tokanga pea mo lava mai ke humalu i. Malo pito po. We have Nia. And the team from Digicel who's here every day giving away prizes on the hour. Tau hua umain ka sister Afutei, koe nesi en koe o kune pule e kau ngawe koe ne waa ki tua ai potu ngawe mo ui. Aia ku ihene pompongini. Sister Afu, o mai angi haki whamatala o kue toko lahi o na hoa na toki hene mo nau whanau pe he o whakahoko hene Pfizer. Ka koe AstraZeneca pe o ku whiema o koe ni ke lava mahe ahoni mo whakawawa vei ke aonga ai humalu i ko ia. O mai ki whamatala ki he tau time te pile. Malo pito mona, pa ko kolpe ki hufangato he talapata ko tope usa fakat me TVin ka atam o ka whangamari ko ni ke ata ki whamatala no nobe fe kau aki pe mo e humalu i ki COVID haiva o ku whakahoko atu i tongani he tainimi. Koe tau mua whako e polokalama koe he o teleni. Koe whingai mai tau whanau, tau taha walu ki he tau wahiwa. He koe waha tau koe ni, o ko kei i lalo e peseti koe ni o humalui. Ka koe tau whaamu whoki ke o hake ki olunga. Kuhi ka whai mo tawa o ke peseti whitungo fulu koe ni ka kai whanua ko humalui. Koe ei koe ahonia koe tau taha walu pe ki olunga. E hotele Tanoa ki AstraZeneca ka ke ngata foki ai ka kuai timi e taha o nau alo atu ki ngai kolo wai ngai timi ni o nau no pe ngai holo wai ngai timi ni o nau atu ki ngai api koe ke whengai pe ke o hake ai tolahi koe ni tau ka kai koe ni o ko hoho malui
koe Pfizer ke tau tahaua ke tau tahafitu mo wha mole mole pe o ikai ke lawaia o ave holo ke he ngahi kolo koe tuko he tainimi o huhu whakaapia ko pe e lava pe ke osi a pe tau toksio lewa ko haha ngahi whitu pau pe ke whakahoko ai huhu malu i koe ni ke tahaua ke tahafitu ai Pfizer. Koe wike kahau ko sea ngahi apiako moni te ngahi apiako ko toa ai siasa sisu kalais mga kai aho ki muini ai sai te tahi lia hona tahi havelu pe mo taha i hahake. Koe aho tusi te o kuhuai ai Ocean of Flight kai ke ngatai o koe ngahi middle school e pureanga o whakahoko ai. Pea o mau hoka peke ngahi apiako o mau whakaosi mai he whalaite ki kunsalote ai polokalama koe ke wika hau. Pea toe si i pe tau ngahi kolisi ke whakahoko atu ki ai i he wike taha. E whenga e polokalama ke au tonu ke he kau whei ni iko unau whei tama whakatapu ke whakahoko e nā hu malui, he koe hu malui koe ni ke tau tahaua ke tau tahafitu, pa mo ki nau tōlu koe o kunau whetama. Ai koe polokalama pe ia, e tau whanongononga pe ha whitu pau ke tau iai pa mo Pfizer, ko hui pe koe tuunga pele ngese e whaito o koe ni, o ku hui ai pe hono tūtu uni, ke whakahoko aki ia, pia e tau whanongononga pe he leitio. Koe e wai pe whakaamu me polokalama hu malui, me potunga mo ui, I mau tōlu ko toa peu te keke mau lama mai o hu malu. Ko ki mau tōlu eni, keke ngata matu hahake mo hifo vahe loto, mau iai ke whakahoko atu he hu malu I ke kakai e whonua. Malo apito. Malo apito si staff te. Ane nai iai koe pule koe ne mawhai koe ke he poate taulanga o mai ne whanau nau I toloa. Ka kumahino mai ko se aipe palania ki nau toko I toloa koe Pfizer. Ka koe aho monite ki tua? E koe aho lake a Novema a monite wike ki tua. Ai a koe na e whai e palani ki whalaite. Ka na e whakapotpoto pia tokoni mai pe a pure ako. Ko hi koe monite. Ke nau lava ko toa pe ki toloa. Tau tahaua ki o lunga. E whakahoko ho nau huhu malu I pe I toloa. Malo apito. Malo apito si staff e ngawe. Koe ahoni o tau hene au ki he tahaua, ka koe pe mga whetu ke he gulele mo I he ahoni. O te whamalo ke he taha ko tō mo lava mai. Te tau hoko mai lewa, ai aku ke wakai mai pe koe mui, e whetu kono tau iai, koe whetu koe whai koe huhu malu I. Ai aku pe privacy ma ki nau tōlu koe ni o ku nau kau mai. Osi koe apa te nau hoko mai lewa, hange koe na whahoko ata ne awhi. Ki wheitu ko whae holding, pe ku tari minite taha nima. O ku wanga mahi ni ukulele pe ki foi whaiva heni, hange ko mo wakai mai ki ai. Pea koe holding I o ku lotonga whai pe mo e tuwha e ngahi whalani I he ahoni. Koe whalani koe ni, o ku whakia, ma ai ni ihi koe nuk tau taha walu ki he tau wahiva. Koe hange pēna whakai ai hange ko mo mea koe ke ngai whika. Toko lahi tau tupu he tau taha walu ke wahiva. Fuwhe mau ke nau kau mai ke humalu I. Pau koe ai whalani o tuwha ma ki nau tōlu koe ni. Fuafua toko te au I he tau motua koe ni tau taha walu ke tau wahiva. O nau kau mai ke humalu I ke ni AstraZeneca. E o angi ho nau whalani peheni. Whala tau bito e whi design o kumao he lanu kulokula pe mo he lanu hine hina. Ai ko feituen ko fai ko ai tali o ai pe video e o tonga lele. I time tata o ai fo famalo ke kauli I nau tokoni mai o mai fangi whakanei fua ki he Tanoa. To e whamanatot pe pou foki o ku whakakau e taha ko toa pe o ku kau ko eni ki he humalu I AstraZeneca ki he whainga maari e ko eni ke nau I kuna hapaanga ni mangeau. Ko toko hongo fulu e whili I. Panga ni mangeau ku heni ai to taha kau ngau ko ni Tanoa. Ko e pongpongi ni ko ke tu heni o mai fangi whamamalo ki nau tolu ko ku kau he humalu I. Ke wakai ko o ku whewhe nau lau ko ni ki he mea toko ni ko mena na amanaki ki ai. I kai, ko ka mena na amanaki ai toko lahi o wale na te serve te ai mea kai kau sai ko kau pia he whakamamalo hi mo whakai ai nau tolu ke o mai o huhu ke safe tau kakai. O si humalu I koe? Iyo, o si humalu.
Ai na pau ke mo hu malu mo to ke ngā we. Ki whamatalange ki ai. Ai, koe. Iyo, na mau hung, ko ngai na mau kama te frontline na he koe hotere ni ko ua mai kau kolontino no foi. Pana pau pe ke huhe toko taha kotoa I hotere. Kana e o skakato ho ani a koe. Iyo, skakato. Na fefe na whaingata pe na whaingofua pe. Ika I whaingofua pia, ka tope kau ngau ki ha me uesia ki ai. Iyo. Malo pito si whaiwhatongia pe mo timi kon mi he Tanoa. Ai a kai ngata pe nau tuku mai koe whale kau nau te hanga. Malo au pito. Malo koe toko nā ke ni o wha malolo ai kakai kaku. I kai ke wha malolo ia koe. Whenga I peke malu I koe ni a tonga ni. Koe no tau toi whok mai peke he te pile Tigicel. Na ia kau I kuna he ahoni. Ai a koe ki ka pai hangange o mai pare. Pe a lau I mai mani I koe na nau I kuna. Iyo, koe kau I kuna ni he maupale koe ni he whi he on our troa, he whi kika e te au walwalu prime pantolo. Ai koe hingoa ko liwaki ke lia mei fasi, whika telefoni, koe walwha noa o no tolu. Pea mo mere ha unga vai, mere ha unga, mei waloloa. Ai koe walu fitu taha, tolu hiwa wha hiwa. Ai ko Taniela Vaka, Nua Lei, koe walu fitu noa, fitu taha o no nima, paea whakatou, fuamotu, koe walu fitu ono, fitu noa hiva, ai ko moala lo keti, whangaloto, koe walu ono ua, whawha fitu hiva, moala lo keti, whangaloto, koe walu ono ua, whawha fitu hiva, ko Atiola liwaki, kolofo ou, walu fitu walu, ua no noa, tamo analaske ta ufa, kolofo ou, walu wha fitu, tau no noa fitu, ko utu malamala au ka folau, mei fasi, ko walu wha noa ua tahwha tolu, ko siosi folau, ngele ia, ko tō tako nina keke ne hiki mai ne whika telefoni, ai ko Evelini Vatikani, mei mua, ko walu wha noa no nima walu whanoa no whani mataha, mere tau helu, hofoa, ko walu no tolu ni mano noa walu, ko so se fotai, homa kelikau, ko walu whaua, tolu tahtaha ono, pia mo Amelia Asi mei whanga, ko walu whanoa, walu ono hiwa. Ko kau I kuna iau nau mao kone ai foi kika te au walu ko I he prime patol maalahi, malo opito. Malo opito, kei toi pe tau kika e whiha ke whoaki. Ai ku kei toi pe sim kati free sim heni ai ku foi ki katatau pe kau koe ke totonge o free pe ya. Malo opito si ngā we mo e whaiwhatongia ko e Tigicel ia pe manau ofa ko en ki tau polo kalama. Ana, o ke whewhe ko Ana e ko supervisor e kau nesi ko e heni kau tau hoko atu. E taini miko wakaet koen ko hiki haki tausia te au maawalu na e hiwa walu pe ane nai e foi miniti pe koen e whiha kou tau tala noa ai ko liliu e whika e to hiki haki ki olunga. We're happy again to see Sharon. I know Sharon is happy to talk to us. Sharon Kumar is the operations manager for Tanoa International Dateline Hotel. I like your t-shirt. Thank you. I've got my second jab. If you don't have it, please come on down to Tanoa and get yours. Be safe, keep Tonga safe. Thank you. Thank you so much. And I see you've got your DJ here, DJ Lodi Dodi. And the prize, can you tell people again about the prize? Okay, so Digicel is running their promotion. Every hour you win the data bundle. We have Punjas supplying us with the gift hamper. If you come and get your jab done today, every hour you'll be winning some prize. Also, you go into the draw to win the $500 for 5 people, I think. That's a total of 10 people, sorry. That's a total of $5,000. Come on down and get yours. Thank you.
Thank you so much, and that's Sharon. He's the operations manager for Tanoa, and we also want to thank Jason and the rest of the team. Aya ko tawa uman ki fra osi ko ni tau polo kalama. Aya oku mahino mai ki hene ki nau tolu ko ni kau nesi ako. Te tau huma ai ki tua o wakai I tuunga ko ai nau teu. Okay, koi no nau kole ai pe foki ki ka kai fonua ke na wafe mai. Ko ofa nia e kaunesia ko ako mai vai o mai inu. Ia mo ki tunu ia. Ma ki na toko na lava mai. Au ke ni ko pou pe ko tau jumping castle mai fa nau. Pe kai mo popcorn pe mo a pele he. Yen fok pe mo DJ. Kau teu mai kaunesi ke frahoka nau show. Ko eni ugi hen mo pala hawa nge ka ta ki tau ki Talanoa ki pala fo po la ki hu malo nei hu ko ne afi talamange penai ha masi fala tau pito mona mau fanga mari na ki fanga mari ne lava ma fa hoko ki hu ko ni pa ko ngo sino tang te ki malo hi make hange e dai mi ange ko te ma wa hai vi fo o ko e ko fa fe te tonga ko to mo ka mo ta ko kala ma ko e mo ta ni o te ke lo to si ha ho lava ke ha ho malu yo sino malu yo family malu e fo no pe pe fo ki te whainga maari ke lava ke atanga kau a whanua ke lava mai tau ngai whamiri ko I tua pureanga. Mai lava whok mo tau tolo whola o atu ki tua pureanga o whio mo ngai whamiri. Ko ia mo tolo o kau tu o ngata kai taha wahe a honi mono. O se taha wahe a honi ko mo tolo ko toa. To e tau minite tolo noa ke a taha o pito pe ka pau ku ke. Iai mo u whalani. Iyo ai ke mai ku whalani ai ke mau ki whalani ko mantu ko saisi XL a. Ko saisi XL a. Mo tau ko mo kau mai tau poka ma ku heni ai ngahi me atokoni was teu heni mo ngahi pare pe fo ki ngahi me wa inga heni lava ke hau po tu ko fa na hen ke na wa inga time ta tau pe o fa fe ko giloto e fa ho ko hu malu ula ngahi me lere holo pe mo fifili po ko hana uinga ku pato ata me fa ngole ola ko ni hen ko e fa lo to la he ten ki mo tolu ke ngata pe yo lava mai o lulu o kau he hu malu ko ke malu yo sino ka time ta tau lava ke to whainga maari ke kuna ngai pare ke au ke pare panga ni mafe I tau polkalama ko ia I hoata nsike ke ngai mialere ko lere ko hala mo mai o te mo manawasi ko hu ko ni ko extra sinika ko mal ko na to ka ni afa tanguto fehui whakarere ke nesi ke ngai founga pe ngai whaka ilonga te wongo tamai nesi ma te wongo I pe te ki vai ia I kai ane afi o se hu ia ata au pito au ia kana te ngo e hange ko na te ki fana fo to tahani ma ane afi e fa ko hu malu ko ia fa malo ngia mona I he fanga mari e ko ni pa mo fa fa se ki mo tol ko to mo lava mai e va mai ki hotel Tanoa ke ngata pe hu ke malu yo mo ui malu e fonua pa pe fo ke ngai family ka he time datau hana nei lo te kau ke monu ia ke ikuna ngai pare heni au ke panga ni mafe go steu kau ta Tanoa pe fo ke kau ta digital na fo ki hene ki ka pai ti ta tonge te valu I he hoa ko to pe I he time datau ia me ngai me ofa heni a punjes lava ke ikuna ia pe ai pe mo me to kon ta tonge me ai mau ingata fe mau ke ai mo ki me to kon pe ka pau ke o si hu ko ia fe mai pe ko gen ula pe me kai ha pe ko ia o kai pe ke alo eva ko me mau ingata ku ke su malo bito ko ata ofa la ke tonga ko to mo afe mai ki hotel Tanoa wi hene masi go DJ loti toti ene ta ngai ke ma loto la feunga pa ke hu ata be loto ki e tau kau ne si ke na fa ko hu malu I goni malo Malo mo pala ai ku sai ko na tau sio ko to lava pongpongia mai pe a honi ka ku kai ngata pe he Tanoa ko ka u hoko ti vaiola ai hu malu hoko tai pe po ke lo kai mai pale panga ni mangeau e hongo fulu o fo ke Tanoa ko pale ko ya ki taha pe ai ka mo ko ai
Iyo, taha pe koe. Ole bange, koe. Po, so mai ko ki taine nesi ako ako ne mai t-shirt fili ange pala ko fe me hao ya ko e. Sai sebelah lah. So mai ko sana lah ya na. Atau ako la ya. Sai ya. Oh, okay. Ai ya ni. Kok sai si ye. Ông ta là cái sai si. Về lót tao coi hem rồi. Lót tao coi. XL à? Ai XL. Aku ke film oke saya falani. Malo au pito po. Ai po malo pala. Awesome always. Okay, ko humalu eno ko Taipei. Ko DJ Lodi Dodi eno ko heni. Pe mo soti. Kai wakai yang tau kau ako ko ini. Hawange. O mai pe ko hai o hingoa pe na ke osi humalu i pe na fefe. Iyo, ko hingoa ko se vaya, pe na osi humalu i. To yang humalu i ko ngoi pe ka te ko ke mo le pe malo. Malo au pito ko no te e kau nesi ke fai na humalu i. Ke fefe ha ke. Iyo, ki fra pe hingoa pe na osi humalu i ko pe kai sein. Malo pito ko inga ko se ini ko kau pe kau ngai farmaki o su malu ya na kaya palpare mai ho ko ya fra fet ke tonga ko tope mo lava mai ke hu malu i. Malo pito tigalo fetongi malo pito sen ni ko hai me kau fine mui ko ni o ku teu. Ko e ho ning mau to ko ni ke pe ke promote sim hu malu i. Ake no teu e fangi me kai ko ni ma na tol ko tope te na lava ma hu malu he oni mona e time tata ma to ko ni pe ke fa hat ke kakai ko hu malu ko ni elele pe ke ta tol ka to pe e lo tonga ta mo pe mo ta tali ko na tai me o ma ko vita hi va ke ta tol tonga ni malo pito se ini ai po hange ko ke vakai mai ki ai. Ko ki hina vai ke ki to o ma ki na vai atan ke ta ko to no ai mai ko ni ki Tanoa he pongpong ni vai pe mo hotoki fe tau timi ngai hotoki ko ni sai be lele be timi ngai hotoki ke tau ko vite a honi ko na fie po fo ki pe ke fe nga ko ne potunga we ko jumping castle mahalo ku fra osi me ose tau taimi ka ku fa fo ofa no ka lo fa pompongini ka pau ke ma ho taimi eva mai ki Tanoa o ku ya ngai pale ka me ma ho inga ko hu malu i ko ni o covid tahaiwa e po ko tu mahalo te mai ka nesi ke fra ho ko na ki item ko nau fie po mai pe mo fra mai ai nau mateu ko ni ke hu malu i hange ko na fra ko si staff te ane nai ko Tanoa pe fai ai hu malu i o wai fok mangai time u feitu ke ka ko senta ko ni NCD i vaiola ku lele ma upe ai hu malu i ai tau honga i ngai ofa ko mo ngawe lahi ai puleanga pe mo administrator mo ui honorable associate professor Amelia Fuamango tu pulotu ka ma fu si o Dr. Siare akau ola pe ke pule ko ne va ki tu a Dr. Reino of Anoa ko Dr. Ana kau ola me he fale maha ki vaiola mo ka to ka ngawe ko na u fie po foki pe mo na u foka hoko ai ngawe foka maman lahi ko ni ke malu i tau kakai pe mo hu ko ni covid tahaiva okay tau ki vakai nge ko hai me ok te he ni ko ha mo ai te me ko ke foka hoko mai ko hingo apa Iya, ko hingoa ko na ka fusi ai ke fa ho ke mau ki sumpa ke tua ke te pe mo le ke kakatong. Ko hai ko hingoa ko na kalo mai tau t-shirt ko hingoa ko vai se matau vaka. Oh, na ta stala no ata ne nai. Ki fe fine ko ni fo ha mange hingoa. Ko hingoa ko Maria Faupula. Ai ko mo tolu. Fe ko ki tain. Ha wange ki. Ana
Ana, mau anh ke mau zumba? Okay. Kita lagi lu hala. Malo pito mana ke ai te me fa ho ko ki sumpa pe ai apa kan desi ai ospe pato fai le va hiva pe te fa va ma pa ki pe ai sumpa mo te hiva malo. Okay. Malo pito. Koen go DJ lo di to di ne ku te upe ke fa ho ko te tau hiva. Ka ko e hu ne ko vita hai ba te ke ho ko atu. Tau e ke pe ko hai ka kiti ko ni. Ko ai hingo aka ta Ko Liliane, iyo. Liliane malo. Ko ai hingo aka ta. Kata ko hingo ako Elizabeth uanga. Elizabeth. Okay, Fefe ko. Oh, ko hingo ako patsepa fava. Okay, patsepa malo. Kata ko hai hingo. Malo pito nga ko ofatam na. Ko e tau kau zumpa to ko la ya pito. Ko e kau ako ne si eni. Pe aku heni foki pe motila motimi. Ole bange pala. Ko hai foi falan ni ko na. Ai ka ko make he. Ai mo la nu he malai. Malai. Masi ko ai ne malahi mo ne fralata mo ne fa mo ne to moko. Oh. Pala pito pala. Let's get back.
tol ko na mamata mai ko e ope tai mini ko tau whanau nesien ako ne kau nesi ako poko kau nesi lan puluan nau os ko to he huhu pa ku whao ko nau ki whamalo sino mo ki whao ke malui lo tonga pe lele hu malui to lele pe mo ki whao pau ke lele holo hala pule anga ke lele holo hala pule anga afe mai ki enu lava pe mo whao ko mo ki minde tolu noa sa prada to pe tau lau miniti pe ala ka kata tau time ko ke ahoni afe mai pa ko ho malu i ko ni pe ke ngata te ya fa ngamari ke kun ya u ki panga en ni mafe me au fa ka ta Tanoa ke to koni mono po ai malu ko ya atau fonua let's get vax owa Pala ako hao lau ki zumpa ko e kaunesi. Toto atu, ai ene toto atu ka ko mea pe mako tu nai fulahe nau kai hange nau ki fabiko piko Ka kai ko uilo kai ko tu malo ko mea pe fasiko ka pa te tate ki fasiko vavave e to ki i tika ngen soko hange ko Michael Jackson. Owa. Time tata ube una wako nesi una to ya ko popi pe fremaki. Ai to hoka tu pe ai zumba o si pe ni pa ai le foi hiva ai kau wako nesi. Kau nesi ako.
Kata ki pō koe ni ku toi pe mahalo ki foi fasi taha ku nau mawhana ke whakahoko ka e whoki lewa ki mō tōlu. Tila, kata ki. Ok, lele whakpe hu malu i e tai mini toi pe ngahi minitsi. Mō tōlu kono te eki mō hu malu i. Mō lau mai pe mō tō e talet pe ai potu ngau e mō ui. Ok, me mau tau hi wako heo ingoa ka tak. Male? Oh, ingoa ko ai bihapa. Ingoa. Helena Teo. Helena Teo. Pas ai mo ka ingoa ka tak. Sela hausia. Ingoa. Na Nepal. Mo mau ko mo hiwa.
Go heal the world. Cây xài. Rồi. Ama ta lại ta. Ya está más. Make a better place for you and for me. Teteu, puno. Malo pito ko kau nesi ako ia me he potunga mo ui o ku na whakahoko atu a hiwa whafofo ko mo tapo ke mo lava mai ki he hu malo I COVID taha iwa hange ko mo mea I o ku iai foke whamalo lahi te Tanoa ko hui ko o mai whale pea pehe foke ki he pale paanga ko ni lulu I pea tukua te ikuna I he whalai te kahau a hua hiwa o katopa. Whamalo e pe foki ki he kauli ka o maa foki punches. E mo whamalo ke Digicel, whamalo lahi foki ki he tokoni ki nau tolu koe ni me he kauako nesi ako. Pea pehe foki jumping castles na mai he Tanoa. Lori tori mo ki nau tolu pea mo e whamalo ki he sione mo ki nau tolu me office pale mea he tokoni o mai koe ni ai ngahi mea lele ke whakahoko aki koe ai whetuku e kau ngā ue. Pea koe mo whamalo ki he CEO e mia. Pea mo whamalo foki ki he kau ngā ue koe ne pot ngai mo ui. I he whakahoko koe ne hu malo I. O ku kolet foki ke mo kau mai I he hu malo I me he ahoni wau ke whalai te kahau. Ko mo tōpua tau tahawalu ki o runga ku mo kau mai ke hu malo I. O mao e ulaki hu malo I. O AstraZeneca te mo kau mo tō ki he whangamali koe ke ikuna pa angani mangeau. Ko mea te pū mo mahu inga. Ko mo kau mo tolu ke no malu I ki mo tolu, malu I mo family, pa mo malu I a tongani. Ko e ngata ngai polo kalama e pongpongini whamalo ki he Valfit Point Nima pa mo Broadcom. Ko au mana sa palu malo mo mea mai. E whatongia ko e COVID coordinator mo mea.
ni ko tahi rata ki mai ko mo fa ana mo mai hu malu ke malu i mo wa. Mokineshi. Como Guinness?